Novac olakšava opipljivo. Šta olakšava neopipljivo? Može li ono što držimo u rukama imati jednaku vrednost onome što nosimo u srcima? Šta smo dobili u ratu između emocionalnog i fizičkog? Najlon kao plod civilizacije. Kesu kao arhetip. Da, svaki čovek ima svoju priču, svaki predmet svoju. Šta je sa kesom? Nije li ona samo prenosilac, u najboljem slučaju prenosilac uspomena? Distinkcija između gvožđa i plastike. Kesa. Simbol dominacije bez pripadnosti elementima života. Šta ćemo ostaviti deci?